because attention of the House is drawn on the issue of Konkani certificate, which has been made mandatory for various ports in the Public Works Department, PWD, Labour Society. Goan youth are required to wait for hours in Goa Konkani Academy to obtain this certificate. Even candidates who have studied Konkani as their mother tongue are still required to acquire this. I urge the government to examine these students who have studied Konkani as their mother tongue and this for this requirement and to extend the application date. This Konkani certificate जे तुम्ही खंय कंपल्सरी केल्या PWD जे तुम्ही आता पोस्ट काढायचे सोसायटीन सोसायटी हांव चॅक करता आनी काडपाक नो नो आता ऐक ना ना इट इज दवर म्हणटा तो नो 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 लिसन टू मी धीरे धीरे PWD सोसायटी ना ना स्पीकर दोन प्रश्न आहे ना ना अरे हांव कोंकणी जरा काडिना कोकणी गाणा का हांवेनूच दवरल्या ऐक ऐक कितें जावंक नासली हांवेनूच घातल्या ऐक ऐक स्पीकर हो, कितें म्हणटा मग? ऐक हांव सांगता दोन वस्तू आहेत तितून दोन मुद्दे आहेत एक तुवें कोंकणी सर्टिफिकेट कंपल्सरी केल्या फेअर इनफ बट तेका कोण कोंकणी मदर टंग गरज शिकला ना गरज ना ती आमी सर्टिफिकेट दिवपाक हे केल्या पण कोंकणी ज्याची मदर टंग आसा किंवा कोंकणी जो शिकला तेका गरज ना बट नो नो बट कोंकणीन कोण शिकल्याय तांकां कोण तांकां ते एग्जाम कर आनी सेकंड तुगे डेट मातशें मुखार एक्सटेंड कर इट इज यू आर मेड कंपल्सरी तुम्ही कंपल्सरी हांव पयलीं चॅक करता आणि ना डेट एक्सटेंड कर स्पीकर सर ना ऐक डेट एक्सटेंड 27 म्हणल्यार जायना ते थिंग लाईन लागले लूट पळय हांव पयलीं आज चॅक करता आनी क्लॅरिफाय करता आणि ना मुखार डेट मातशें एक्सटेंड कर जावपा ना ते लोक मागीर गाडी मारले